Jujur saya memang suka kereta macam ni. Design dia memang lain macam. Tapi yang paling penting, rasa dia bila drive ni memang padu. Kalau awak cari kereta yang memang berbaloi, condition tip top, ini memang pilihan yang saya recommend. Kita bukan jual kereta je, kita bantu orang pilih yang sesuai dengan hidup dia. Terima kasih atas segalanya, sebab kadang-kadang kereta bukan sekadar kenderaan. Dia jadi sebahagian dari cerita hidup kita.